ole hamasa in clear tu te chibai ka bu le vek chewa te tuma chuan he tuna kan mulai hi chenna in leimin a nol chele vek ania chon hemi hi long tlai lampang thil thleng ania voin ani chin mai thil thleng kha ani chuan apoi hle maya he kan muang hian an in kha voile khata leimin kharin a nol chhevek maya a som vek mai ani chumi chungchang chu a chanchin kim chang jok karon ta lang dor ania a bik takin he ro tui atlak tam phei chuan mizoram leilung dang lam vek khopin leimin he turu ne chu chu aizo khopuya po a thleng na sa hle maya chu wang chuan a kan thei chen chen a po kan film khur nun na chan lo tura kan film khur a poimo zel dor ani July ni riat sani somni pali long tlai veng puya leimin in chen na ina nol thi le hliam anom lo bungrua chu man ani lo bok tukin zing lam zing da ni le chan ve vel khan long tlai veng pui SP office thanga CT le thanzama in assam type siam thanga te lo lai chu leimin ina nola bugro engma chu man ani lawa he ina omi pathum te ro wa nei thla takin him takin an tlan suak manane aron tia alom om hle mai le lama chon chiat to na phena khan nun na chan nom lo hi alom om dan hi a zual thrin ani he ina hian siam thanga le afa te pahni riakin abang chhaklam chu leimin hian aron nek chia hemi atang hian a thei angin in saseng ngalin himdam takin an suak theia an chuan nu re lo te a leimin hian in hi a hnol ta ni in lua tu siam thanga chuan a soi ani aron tia mania po ka hre takin zema bo ka chira thlenga khan leimin lok le khateng warning emo a nu ma lo om ma sang chi khang kha engma mo tur om lo re zema bo ka po khan amaro chu voile khata aron thok that siam ania ti khan a nu pa mai ba ka an fanu thleng khan an boral ania an le da tom hle ani khati ang deuh kha hei tu mi po hi ani chiang hle maya leimin lok emo han tla deuh thet thet ang chi om lem lawa a voile khata ron sa hu kang chi hi a poi zol bi khle ani hei hela ya pokat muang hian an fa te pahni an reka an bang chak lam kha leimin hian in aron nek che popania tatang khan a thei ang khanin ani sa seng ngala enge voile khata leimin in a hnol vek ani lo wang khanin leilam zong tak chuanin an van nei hle ani chuan kan soi tuang khan mizoram chhunga a bik takin kha hlim en te mel thum kan ti te le aizo khopui veng sang sanga an than mual te po leitol kharin ati chhevek ania ti khan than tam tak a chuak nel nul khani bok ani khatiang khop khan leimin hian chian na rap thla khi a thlen thei ti hi atakin kan tong mol mol ania chuan ani ja taka chuanin leimin laka te chuan hei inven te tiang ang chi warning bo pelem lowa voile khata thok phut ang chi phechu tv dan om lawa re podi second series zelang chiat to na huna hian vc le yla hruai tu te ba ka mitlo ngai te thok chuak ngalin zan thim noi le ro sur kara chet lak thei ani rutuk lo wang te a cheng te ber an hima wangin bungra seng hoi thei ang seng hoi tur le a thei anga chom dol na thok turin khovar lam ka me ni se antia voilama khotlang huwa pin in sia le bungra seng hoi na hi veng pui khotlangin an thokani tugin jing khan lai autonomous district council chief executive member silal muan thanga chuan helai mun hi tho in chiat tok te thlamuanin khotlang hruai tu te hna natlang thing pui lumna tur apek ba ka in nei tu le in lua tu te po tor pui na tang ka fai a hlana ne chom dol na om thei ang te a thei anga bo zui atum thua hril bok aron tia chuan hei kan muang hianin a lai autonomous district council a chief executive member silal muan thanga chuan in helai mun hi heting hianin a fatlo ngal ania a lelama chuanin an ti tha hle ani ang chan chu chiat tok chung kwa te leimin ina an in ati chiat vek te le hei leitol ina alaka a in po nei lo thut anga omang chi tan khan tiang anga thu nei tu lampang tena an wang ei vena a chom dol na tang ka fai te an va pe ngal thin hi le lama chuan a thlabuat thak du don hle na hriat ani chuanin chiat tok chung kwa te le lama chuanin an in le lo a chan vek ma sela nun na e man chan lawa le lama chuanin a lamom phian ha ne ya chu ti rualin hian chiat to na hianin kan tor pui hle ani chuanin helai kan muang hian zpm in general consent an soifia aron tirupa ne hi apoi mo hle ania abi takin hei cbi chalu lo ti chung chang are wat po general consent hi apoi mo tel dora ne po ni second series yang July ni riat sani somni pali darli lemni som pathum pm zpm legal department chuan vo in ni riat thasari sani somni pali hian an party office a press conference nain
Mizoram Sarkarin Central Bureau of Investigation CBI nera General Consent apek non chungchang an soifia aron tikul adia chun he kan soi thuk ma in General Consent hi kamani epokan hrianga CBI a chungchang aron soifia na phei kha chuanin apoi mo hle ania ania taka chuan CBI hianin engi an tho thei chin ti te eng phalna nge na thui tura ramdanga an kalte hian eng phalna nge allah ma sakphot ngai ti te hi tamzo chu kan hrelawani chu kan video ma sa pohang karon da to kha ri pon in second series zel photang ZPM Legal Department how to the soidarin ZPM kai hruai sarkar chuan ai tiamang nge in December ni sompani sani somni pathum khan CBI hena General Consent ape ani Parliament in apas to criminal law pathum July ni khat sani somni palia mantran tur ani awale dan thar man ani dona wangin CBI Director chuan Chief Secretary hena Mizoram Sarkarin CBI General Consent alopek to chu July ni khat sani somni pali mangeya gazette notification ti suak torin aron thlen aron ti bokania engpon se CBI chungchang rik to hi chuan ami tam takinan bengkhon ngal ani ya chu thil ni da turpo ani rengani achan chu CBI meu ina an chui to case pai hi chu case satlia hi ani lo ti a chiang nga le thrina le ya chu wan chuan CBI chungchang kan soi to hi chuan thei ram chuan ngei ven zel hi thane tiang ni lawa dan le du ne mo engemo ai CBI te ponia a thil dang engemo criminal law kan tiang chi te mo sarkar ina dan thar aron simang chi te hlei hlaya hianin a hriat kan tuma kan rilu te po kan man zo zel hi apoi mo hle dora nia dan kan hriat lo chuanin huai tak pon thil ati thelo thrina nia engpon se kan sir zelang CBI notification thar CM tura angena chan chu Mizoram Sarkarin CBI hena General Consent apek na chu Section 3 of Delhi Special Establishment Act 1946 DSP Act nuaya Central Sarkarin IPC nuaya thil sualti na te chui theina chau ani wangani dan thar man ani ta ka wangin Mizoram Sarkar hian athar hlaka notification chuin CBI hena General Consent apek tharanga yani ani lo chol CBI ten dan thar nuaya Mizoram a thil an chui thei dol lo ani CBI instruction ati ang thlapin General Consent hi pek thar le ania ama apek to nu kir ani tina ani chuang lo bok du a state sarkar on lawa thu boi chui turin CBI te hi ti ngot he ani lo aron tia a soi dik le boka chu ti rolin henge event le hriat chian kan tuma poimo le ani hela achu kan muang hian a CBI notification thar CM tura angen na chan chu Mizoram Sarkarin CBI hena General Consent ape na chu Section 3 of Delhi Special Establishment Act 1946 DSP Act nuaya Central Sarkarin IPC nuaya thil sual ti na te chui theina chau ani wangani aron ti ania chuan helai kan muang hian a du a state sarkar ron lawa thu boi chui turin CBI te hi ti ngot he an ni lo hrim hrimani aron ti heng ate po hian thil ni dan te CBI poi mo zia te le CBI hianin phalna tel mi lo chuan a state sarkar phalna tel lo chuan state chunga na an thok thei mi lo ti te poi kan hriat zian zel hi poi mo hle zel don ania engpon it second cheer zelang ZPM Legal Department how to the chuan dan kan soidon chuan azom pui dan dang hriat tel angai ti soin chumi ngei to lo le hresi lawa dan pakhatin a soilai chau lak vung vak hian mi pui a hruai sual thaiani thudik fam kim lo soi a ol viau bok tute emo anga Bible chang du lai tak lak chuang deuh nen po hian a in ang thei hle o me anti haron ti pokania engpon it se ZPM lampang te aron soi dik riap hle ani chu ti rualin a kan hriat lo tha te biron hril hria ani boka le lama chuan a lobom viau boka nia chuanin CBI lampang ten chanchin thara ron nei chuanin a karon ti chuak nge dor ani ti kha karon soi du boka ni